Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe wha mamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le official e number one currency Western Union pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o taua fesuia ingo tupe ale Western Union. Le polka la me lo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Talofa ma le laufufonga fia. O le seni au tu on whaale leo o nanga ina ia vave ma atu tōna na whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga upa le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. E whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai man mamalu lau tele o le nau ta inga ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia ma le wha maoni e wha mani e ina e so se e tasi o le mamalu le atu nu ilona vave ma le lei ato otoa ma o nei swinga uma e a mata mai ya oe wha ma ite swinga le lei Talofa ma le lau fufonga fia. Le temlu ati ne vaenga le taia o le ua toe lua se fulu ma le valu minuta le tonu ta lea o le tula fitu i le tautua ma le unanga ni le siufongo Samoa le lua api le nei fo i taia o fau le nei taia o manuia ea ua tātou o lia i le alofa ma le anga le lei fai pea lo tātou ma taisi le langi ia e sila mai o tiltila atu le nei taia au o fea stafolo e maua mai e tātou whaasananga e le mamalu ma le maua lunga nei e tātou tangata lo lala papa au ia tunu e fia le nei ke lope. Good morning, wha maa lole soifo manuia, wha maa lole soifo maua, maa lole langi mama, ia vi ia la vale li il nei tai au. Ia, atalo whatu fo ili mamalu ma le maua lunga nei tātou paanga e America Samoa, ia ili nei tau la salua ia te tau wha maa lole soifo manuia, nei tātou paanga i toke lau talo hani, ia, good morning, o mai o tau le nei tai au, ia, a mai se loa su tātou tunu upele o Samoa, o lo tātou tofi o Samoa, ia, mai lava i maunga te tele se ia wha. Ia maunga iti,
ele nei tai fo fa talofa atu tātou proklami Talofa Samoa ia ma lor soifua folau ma lor soifua sopo vi ia le atua loto soifua ma tātou wola le o tātou ia i lunga le tātou proklami Talofa Samoa ia fai na fatanu ina le nei tai o le asalulu o ngā titono le nei vai aso ia ona o langalungu somalo simai a le pulenga ia talofa toi fo i le afionga le li pule ia moli o ia mai se fo i o le company le Fexco company la umalawa le Western Union e Samoa mai se le tautua ma le unanga a le number 1 currency Samoa ia i so o se vaenga tumua nei a mai se le buteli salafai ia la to a unanga ma sani fa ma lo lava le so i fo manuia ia wail tantu nunga mana manatu o le na fo i ua iai tāpenanga ma sani o le tai au ia awale anga i mai ia mo le tātou a ngā luenga matiu te whai ia o le nei tā o le o ngā tono ne neva yaso le o tātou iai le aso lulu nei ia o le aso pe ia tilo i whapea i lunga le tō tele ia o le aso fo ia pe ia tino umai ma whaatanga umai ia whaatinonga le tō tele ia po o le vai aso vai aso le selenga le nei vai aso la tau ia tai ai le li malos tai fo ile li I mo ngā luenga tai fo ile li mo tupe ia hapena ona tau siene o tātou ainga ma tau tua e kalesia ia tau tua ainga tau tua nuu vaenga umalawa na ia ona ia tātou whanau o tātou ia o mea lava tātou te mana na oai our daily needs ia tai le li maua lava ia tupe lana foa I luluu ia mo I tātou le aso ma le aso tātou I lunga tātou proklame Talofa Samoa ia o le wiwi fo I o tātou whelo inga I lunga le ea I le nei tai au ia o le whafonga maua I le tātou reporti la ta mai o le talo tau ia mo sa mo matoke lau toi kuata le fitu I le tau nei ia o na talo le itu la fitu whafonga I le lua I whasala winatu tātou telefon bai vai whanua ia malona toi whasala winatu pe atale tu la evalu ia I le taio nei o le tātou whasoa masani ia o le awhali tu la evalu pe ona whatulanga mai ai ia o le tātou whatalanoanga ma le NKF ia po o le vaenga lea whalapotu tonga whatunga o Samoa ia a wafo le whaamalamala maina o le lātou au o nanga ia I vaenga umalawa e pe ona ia la taupito na au ia o vaenga ia o na folisia ia mo le silafia la tātou tunu ia o neila le afali tu la valu pe amai al tātou a reporti le tātou marketi fungalei o le mai o tātou telefon tali tu la valu tu ina tu tātou reporti le marketi fungalei ia a wa fo ile silafia le ase tā o tonga ia a o le ase tu la ngai pe o na palasi ia le tātou marketi fungalei ia ile o ngā titonu o le neiva yaso po le astala mai a tātou a mea mata o tātou fuala au ia o le tūtau tau mawhawela o le tūtau mea tau lima ia o le tūtau fungala au ia oka le anoa ile na ia ma whaanga solo atoi lava nei fo ile tātou proklame fo ile o lolo ile manuia proklame le tātou te ngā lulu e whaatase fo ima le au whaiati nae ia o le so o se ati nae lo tātou tino utulanga pe ona iai ia o nei le aso lulu tātou proklame na ia ma le au whaiati nae lo tātou tino o le vaiasun se vai atu nei le tātou proklame le lolo ile manuia le na tala pipi umai ma tuina tuai ia le se tasi fo ati na ia le fionga ia tapulo ami to nai ia masiona faltua ia efrate ia inai fatoia ia lena e sila ia I le tuinga tina e fo ile o la autoto o la au fa mata go fia ai mo tamalawa ia o la au e mawhaina whaata watu le alana e sila I mo tilo ai ia ta ilo ne te ua misi a te oi lau sila mai o tātou pukalamina le na maua ile to e ngā vi lea sais whapea sta mai mea lawa e mawhaianga a whapea o palapala lia
le lunga le tātou masini lea. Ia ai e kokoso i le alo whapea, ia tau fui vi. O le tele malana noa ina, ia wa o vi ia sola. Ia sole, e se ilonga i pea le kanga kai lunga le vi e kori le vi. Ia pe wha ngale lo, umi ia sa o ngō le lo. Ia au le ala ia il tātou vi, le la au le vi. Se ilonga lai, ka le fua mau le lalo, but o le lai titi a whapea lana tupu. Whapea, no ia lau tala le vai atu. Ia o le tātou poklame nā lo lau ele manuia. O nei la, vai aso nei, e te sila ima e mauai, ia se whapopongo le tātou poklame lo lau ele manuia. Ia mai nisi o tātou ati na e man mamalu le atunu o lo lalamba pa au le mutele sila fai. O le tulanga la na le ta oto le tātou poklame lea o lo lau ele manuia. Ia o le tātou motele sila fai lea o le ayai. Ia, whaasel solo to ala ia le lea uli. Ia, nisi wa tātou musika mbesenga matala. Ai ei wa ilale taimi. Tau te asia ai. Po le astala mai tulanga pia na whaanga solo ai ia. Mea lo te tupu mai antunu mamau. Ia, o na wala usila fia uma. Tulanga pia na ile tau le taimi le nei. Ia, ai mai se fo ilao nai ele ngata o atunu te tele nei ke lope. Ia, ai tātou se e mai fo i po le asa tulanga pia na wa ili ai. Ia le nei tulanga pa sfika la tau ia. Ia, i ona tala ma mea na tutupu ai, ia, ele nei fo iaso, le o ngā titonu, nei vai iaso. Ia, o le awiwi nao tātou whilo inga, ia, i lunga fo i o tātou whaasalauga, ia, i le nei vai ngole tai au se o atu, ia, i se taimi o le poana nei. Ai, se marwale wati lea o toe, se fulumale le valamenu tele toina tālea o le itu la fitu, ia, ai, alo tātou beselea, tātou se atu loa se wha te atu reporti le tala le tau mōna tātou tunu ia mai se whafunga mai toke lau e le nei tai au. Tala noa manu renga ngā nai o le tai au. Ame o le la ua punitia po i puau. E sau malua wha susu i laua la au. Sa sala le punga la au matala uau. E tio fo i Samoa whai o na tai au. Amatanga o le aso whao popo o le o langa. Tai au nai matani uwhea ngai ma le ata. E tala le lei ua so o ai nei Samoana. Tau whao le sua mani e o le mine ula. Mapau paunga o le lupe lunga o le moso o i pula. E langa ali ua pua ina mai lona manoni. E aso ua poa ina i le Samoa moni. Tio fo i Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le aso whao popo o le o langa. Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana.
Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Ke tae au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai le Samoana Leiti o po i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga E tae au nai matani u whea ngai ma le ata E tala le lei o aso o ai nei Samoana O le whawhiwhiangana ne vaenga le tai au mai leo whabesena le tusi Taliban. Tai au matani u whiangai maleata. Ia e na ua se e mali tātou taimi ia o lea ua toi se fuluma le whaminu le toina tā leo le itu lai fitu. Whatalofa le sunga ia Esra Manu, ia malo lawa le ono sai, mole tu atu lawana ia lo whaanga nai mātou a inga tapo e mai Samoa, please, e Sarah a Belu whaapito, ma le a Ana, o le uso i nei Hastings i New Zealand, ia le le mafuta mai le sunga Esra Manu, malo lawa le ono sai ma wia tele nei aso, tiu te mawhaiva. Ia wa tano watu ia le sunga ia langi toa iwa ia tipene ma lo le usu a lo whātu tātou ainga uma whamanu ia le toa i whia mga anuenga matiutil ni aso wa aptai langi ia a lo whātu fo i mo o lua ma le whanau manuia tele tiu te mawhaiva ia o le nei fo i tai au. Tātou se mai lea tu ina antul tātou reporti nil talo tau ia mo le tātou tunu matoke lau talo tau mo vanga o mo Samoa lea na whamawina i le awhale i tula 5 I le vave o nei le soso lulu a sofau mati lo olu ono. O winga le tau au savila na mata upolo lo of tia pia Samoa, mai au mai au mana iti munga e a afia i lea tunu iniso taimi. Mo upolo man mo tele salafai mo le sola vaia, e le lei winga le tau se ia vanga na ai na iti munga iniso taimi, ma se wenga le tamai mo le aso tai au, o le ama tele ina lang le lei winga le tau. Tātou se mai tala tau mo o ngā sami mga te whale le anturu ule na whaamawina la awhalitu le 5 I le vaveo nei se iau lia le valuanga le boana nei. O awa savili o le mata upolu lo o awhiai o ngā sami o Samoa. Wainga nei ngā te whale ma o ngā sami I mātū. Ata si fwoi mga te whale ma o ngā sami saute mo le sola waia. O le angi le mata upolu savili mai se sa e luasulu 5 kilometer li tula o ngalu. E lua I le lua ma le awhamita le magulunga. O le astofio tai au, o le angile toa aloa savili mai saute I se sae, e lua 5 kilometer le tula, o ngalu e lua I le lua ma le awhamita le magulunga. Here's our morning issue forecast for us Samoa. Situation in Isla wind flow continues to prevail over Samoa, providing clouds and few showers affecting the crew at times. For both the Bulu and Savai'i for today, fine but from few showers in some areas, and for tomorrow, mostly fine weather. And here's our morning marine forecast situation and Isla wind flow affect Samoa's marine waters. For both northern marine waters and southern marine waters for today, Isla winds of 20 to 25 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters. And for tomorrow, southeasterly winds of 20 to 25 kilometers per hour, and waves and swells of 2 to 2.5 or 2.5 meters. Manino ta tonga na talo tamo tanto tunu Samoa le nei vaenga le tai au ya yo tanto lau fanua fa te sema tanto ngata I fale ya e pe ona fa mawina mai le official va ai tau le ben sula manu nei ile afale tu la 5 ya ile vave au le so ai fa talo vanto to ke lau lo fa fong angal nei tai au ya o le report lanta mai fo le nei o le talo tamo to e pe ona fa mawina mai le official va ai tau
Ele ben sula munu nei, ia ele afale tula e lima anga i maile tanga leono. O winga le tau sa vaenga pawa mao le ea lo anga i malia mai i lungo le atunu upe tai o au su sa vili mai i se sae le oftia i le atu lau. Vaenga le tau motu lau se i o liana valuanga le boa tai au o le a awoi ni su taimi mana i timu iai e whiololo fasolo ina malolo sa vili mai sae o le same sisi fasolo ina sou vaenga yona tuatu o le a awoi ni su taimi mana i timu o le ai. Talovani, and good morning once again, Tokelao. Here's your morning forecast for you, and this was recorded at 6 o'clock on this Wednesday early morning. Situation: a trough of low pressure lies slow moving in the vicinity of Tokelao. Meanwhile, a most easterly wind flow prevails over the crew. Focus a minute tomorrow for Tokelao, cloudy periods with some showers, moderate to fresh easterly winds, moderate drowsies, and for Federal Tokelao, cloudy periods with some showers. That is your morning focus where you took it out for this Wednesday morning. We have some more updates at 20 minutes to 4 o'clock on this Wednesday afternoon. Ia le na o le whaupoponga fo ili nāl tau. Ia mo le whaafunga mai a toki lau i le nei tai au. Ia a mai se fo ila tātou atunuu. Tūlanga pe ona yeile nei yaso vi ia lava le alofam le anga leo le tua overall ia o lea e lo ia se vaenga fo i lea e wha pole na ilo tātou tunuu ia mai se fo i ona i tātou pa anga wha fonga mai na ia tātou uso i toke lau ia o ai pe i whai mea wha longo mai lava le tātou officer wa i tau ia o lea tu ina tua i le tala tau ia mo la tau nei tai au. Mo le foi langa fa aftai tele lava le bulenga ma le ofenga wenga le official wa italo ben sula manu nei ia le ua manino le ta o tonga le tato tala le tau nei aso ia o le tele o tato tala ia vi ia le ali i le tau lang le nei ma le matango fie ia wai e foi le manatu foi na le oso mai ia tilo atu ia tunu bambao ia e ia i lava tunu e mai se foi o fiti se vaenga nisi o vaenga o fiti ia pe ona a fia i nisi foi o batangi a Pea tilo pe o fiti o tonga le tele la vai na afia. Ia o savili, o malosi, o matangi, o timunga, o lolonga, bata o tatou. E se a afia. Ia o le tulanga la naya. Ia tatou whaaftaia le anga leo le tua. A waile o se malosi o le vai tau. Ia e le eifo isa tatou malosi e whai matali pupuni atu. Ia pe a o la vai na whaalia ia le ngalu wenga mana ia la tātua tua i ngalu ea o le sami o savili o le timu ia sa o le fatunga le o besel tia ma o aina whaia maunga o aina whaia la au o aina whaia ngalu o aina whaia le sami ia al tātua paklami Talofa Samoa ele nei tai au le o se marvanu wanti to e ora minuta le tona ta leo le itu la fitu ia to ina to nei tātua pesu senga musika so i filoi o le nei tai o tali to le fitu fa fonga le loi fasa la wada to tātou telefou o le nei tai. Good morning.
O le whawhiwhianga na le vaenga le tai ao le webese le penina o le tia whao tu sangi mai manu lunga fungo la au ia waia fo ile langi le nei ia matona susulu manai le la ile nei tai ao la tawia ai o le o tato le itu lai fitu ia tato se mai tu ina atu le lua i whasalawino tato telefon mai vai whanua o le nei tai ao ia pe ona tapireina le vaenga telefon a wale sila fia la tato tunu. Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, e le tu ue le sui whaile tusi le malo te leo Amerika, sa moi le po le asonga fua, na ia sainia whaatasi ai ma le taitai o le tunuu, le maalianga e whaawhaingo fia i whainga malanga whaavau malo mai sa mua anga i Amerika, mai Amerika fui ilo tatou o tunuu. Na sau noa le awhionga le pālemia ia ono pola o le male toa leo te pola te wau Fose Smith. Ua tala whiunga le nei saini ngā lima, ma le tau mawhai fwoi o Samoa, e a tia e mawhaale leia na au nanga tau wa le ngā tamo tangata whi mala ngai, ai o loa fwoi ma wha mamuli. Mai o te whiawhia e whailo atu nisi o tena noanga, sa whai le tai au o sola. Atu au whalongo nei ni upu 11 o fia whalongo i la malo Amerika. Lea mai ma le ato o toa e so soni mo Samoa sifo. Ato ono le tele lava o taimi e whalala le lato o titilo na Amerika Samoa. O nei lalo le lato vavainga whaale vau malo. Awana le lano lango nei le nganga whaafitai ina ua sao noa le sunga le li whelo tusi. Ia, o la tutu mai o la tutu au au. So soni mo tātou i nei. Nei la aso, ia, fifia lava e whaalau loa. Misi of so soni lau te tele se lua o leu tātou mafutai. O le sairia alo ia leo le tātou Open Sky Agreement. Ia tainane uru fata ia mo leo walpui puingo le tātou saifua. Wasili le 5 tausanga, o le whianga inga le malu tele Amerika malu tātou o tunuu, ua le tasi fwoi ai ua tulasi ana porokalame, papolo keti ua whaamanueina i o tātou tangata. I think our people are maybe the greatest bridge. I'm told that more than 240,000 Samoan Americans live in the United States, plus another 50,000 in American Samoa. And those people, those are ties of flesh and blood that unite our two nations. So our relationship, unlike with many countries, it's not just diplomatic, it's personal. And those kind of bonds are not breakable. The Samoan American diaspora and the people of American Samoa are really, truly the best ambassadors between our two countries. Ua fua ina mole mtangan wenga leo fale pui maleo la toe fueta ina, tali pupuni ma isi mea whainga wenga, e whaunga ina mole saunga le mu i taimi o sofa inga, ai ua whitawi fo ima le tele o sofa inga tau fuala au whaasa ina, lea ua mole aile to tele i Samoa nei, ma ua iai fo isoi fua, o malo le malo ua a fihai. Na mole mawina, ele ko wana silio Amerika Samoa ia pula ali ini ko lau pula, ai mesio malo fa ala longira nei mata tia, mole malo Samoa, ai whapea fo i o tatou so mai sasae, ma o vaenga uma, mo se malo, e a ngai iluma na tina e. E leise ngā sei, ai na tofi le mule wha ngā solonga o whainga palo tala i tele tu malo vaisinga nulua, pasa whata no meritasi i le vai aso taluai. Sa saunua le awhionga le komesino whainga palo tai atu i e whelolo Alexander John Stanley, pe tu sa ma le toa se fuluwalu, i la tau na mawhai o na whaawhainga wenga ina mai i nisi o ofisa,
e fesoasoani le aufaigaluega ae o le toʻatelo i la tuna ou tagata e iai tomai faapitoa i tulaga taumasini ma fesoʻataʻiga te le vavave faauna po nei. Pea skulua IT officers ngā mai, sosoangi whirere ngā ruenga. Ia mga isio banga me le fuso whamisinonga, fuso palmia me le isio banga, as polling clerk whirere. O ngā ruenga whi sa whai AEO, ma le EO, o lo fisa ni sa vai ia tūlanga ia, i leo te renga lai, le infa fitau, so longa le i me uma, e whapena fo i tū maro sa whaitino. Ere ngā ruenga, usta ia tū la fono. Ia e mese fo ngā ruenga e malu al malu o sa whapena. So soni i le tūranga fulanga ia tū le tūnu u me whapena. Ele ia mai whawhitau. Toi tasi le whaamasinonga tau pālota o lea e tālia i le taimine nei le whaaiunga a le whaamasinonga. Ona se leo le ofisa le tūlanga o le iei o le apanoa e tolu masina, mo le iloiloina i la tau e le i whaatinoina la tau pālota. Whapenga whakaka i pāloka. Whara kua koe le grace period, whara kolu masi nganga. E o mei whamamama paramele i pāloka ai. Sa wā malalang whamamanga whara le taria. Kai pēr me whara sai whafo. Kere iso vanga i sai whafo kai mel pāloka, ma whuanga ngā. E mei lan whamauninga sai whafo. Mei lan kusfolau. Ki tiro ofisa i taria la ia. Kaka whara le sanga sengase. Le pāloka i pāloka kele. Po pa election se whai. Ia me whara pepa whamauninga. A mese evidence wei whamauninga i whara le nga i le pāloka o ma whuanga ia. O swai ma whuanga taria le ofisa wei sa e tausi ngase o matua. Ia me whara whamauninga mena. Ia amai ai e vai kura ofisa whara le. Ele ai ama se ma whuanga kalwhenga nga i le pāloka. Ia kai maria rai e ka wakongira whasalanga sa lakawa. Ua mai atu mai le polo inga le mano le malo le afionga ia tui ma le ali whano wa le toa soala vile lua. Le whaamoni ai le aveo le afionga ia moto pua a seve Henry Papa Lii. Whaapea le afionga ia tunu ma whono Claire Taitin ma suyu sufono o le palemene o Samoa. E mai ane le aso toona i Samoa nei. Ua atua le afionu se lau tangata. Ua whaamatu ia ia latu ta i se lau 50 tala. I le tūmalo o ana lofi numero lua, sa whaalwina i le seleni e lua se lau whaase fulua whe tā la. O le tūmalo le nei au fia i le hawhio anga o whasi to uta, ma ta ili le pale whaapea masa tui. E au liane le asa to nai, e le ia o atu le seleni a ana lofi lua, sa fuafua mo le toi fo i o whanawia onga, o na olo o whaasolo i tūmalo i le te nei. O lea na e aile tō wha i le hawhionga le taitai whanau, ma le ofiso le fono whaavae, e whao ngala la tau se le ni sa to toe mai i le tausanga watu nai, e a mata i le wha mwe. Ai, o le whaingalan whai ai, le mele i sa whai ai, i ta iala. Ta iala fo i lele le tu whainga se le ni, ne? Ia me momoa, a whai e, fo i ne lua su tasi tau sanga aluanga i lunga. E taunga i ilo sa whaitonga lola pālota. Ia a whai e, o a whai le ilo sa whaitonga lola pālota. E mawala lau se lau 5 a whai le aise e swa whaitonga lol palo te lau ringa la e te lesi tala moa ka watulo se lau 5 e o neila le ofisa o le whainga palo tawa le wo sa pisi vason tatu ne watu le stala umal vaenga le i ai fo e le stala ngilunga lola palo ta tuaklu to tele fo isa sa fata mala e le imana na pula to swa whaitonga lol palo ta ya le wo mai ngi fi mawala to tsele a te tawana saini ai fa pe olai lo so fa lo palota ai olai te RSE pe olai te fa fo me va pena lo winga ia ele ma faina wa e tanga sai ni fra mo se len ai o ye la lo mai le lo sutasi va ngala na e tanga lista il la birth certificates pour la passports na so no ai ono ele isita so le tuma lo na awai atu e le itali sa paia le fsosoni o le malo, ai na maoti lava fo ita iala, o lo o sosolo ai le tufanga. Ia ai a foi, a le reaction a kuia makwa positive a le reaction to tele, ya fia, wa mawal se le fsosoni al malo, ma fsosoni a inga.
kua positive ale experience macro experience ya pe se ila ya il va fo le yo ya la wo va pe fo le o po ya se pe fo le ko mo la tu me pe na la tu fo nei a fai le yo ku se si lima se la ya la il tu pe tonge na lima se la A whai o le a inga ese I tu malo sa palo tai le tama malitina. Na o le tasio ila ua nei na palo ta ia ana lo filua. E maua le sele ni ile I tu malo. Ai o le whanau. E maua lava foi I le tu malo sa palo tai le tina. O nisio vaenga sa whamanino e le tofi o le tu malo. o le back to school fa pe vo ta wa fa pe so sonia fa na wa onga ya le lava tu fa lava so se si lava tongo tu malo e o le pepe a mata pa le pepe se tau lava I lunga tante matu tu o le vasu viva su tap sang e le fa pela a particular lava na o fa na wa onga e pe se I tau fa pe na back to school ai le fa pe vo le a mes yaki vo le a me a vo e fo nei na o nga te fa na fa nga le ai fa nga le te ma o ai O la se tofi la vai aso nei le tu lai lua. E to e whaamatu ua ise le ni mo ila tau e le ila vātu I le aso to na I. Lea e whaapea na amata mai lava li tai au se ia pōle aso. O na o le nau nau. E tali le mana onga o le tu malo lea sa awa yatu. Talafona mula nei vai ngole aso manu e telefo fuanga o whianga I malea tunu u. Ia, o le nau whaafonga le tātou tunu I leo lua I whaasalawina o tātou telefon me vai whanua. Ia, o le nei fo I vaenga le tai au lea sa tāpineina. Ia, ma whangaina le sunga matau aina I saako. Ia, mai le tātou talafo team. Ia, o lona toitu ina atu pe atali tu la e valu. I le tau nei sono wapoponga tan lima. I le afiafio le so. Se marawalu ati lea o se fulu ma le tasi minute te nele tu la e fitu. Ia ele nei foi vai ngole tai au. Tata I be ngol tata bukalami Talofa Samoa I whanalonga le Fixco Company. Ia a mai se foi lao le tata report le maketi funga le ipi mai a tata talfol tal valu va talovantu le fionga tamai te pule. Ia le fionga au tu fasili mai se foi se lato staff ia. A talovantu le malu le atunu I lato na wa mafuta va fonga mai Ia mamai mo mai tanto mageti funga lei fa ma lo lava le usu fa ma lo so I fomuia ia ma lo le sangi fia mai ele nei tai au tele mano no I vaenga le sata ua le tatu telefon ia mai vai fanua le na tapneina le sunga mata ina sa ako ole tele o vaenga manaia ia male tele o vaenga le lei ia le nama sina utona iantu ia February mai lava le amatanga nei tau sanga ba te peo le masina le na se ima vai atu nei. Ia na mai tau ina I toi titi lava ele I misi se vai aso. Ia ma le tali ma lo lo tātou tunuu I le auto va a mai ma le malanga mai o sui mai ma lo peilao ona iai ia le malanga mai ia le ale sui le malo Israelu. Ia so ala upule fo inisio vaenga e pe ona iai. Ia mai se foi o se konsula foi le Samoa e le atono o Israelu ia fa pena foi matatou malanga mai le minister le va I fafo le malo Australia ia so ala pule foi inisio va enga e pe ona ia na so swani ia ilo tatou tunu ia malanga mai le so ia le malo tele o America ia e pe ona ia le nava ia so na se ma vai tunei ia o le ofo fua mai ina lea ia o vaenga fo ia so soani e tele matanga luenga leo ia le lope fa pia lea ko le ufi fata de fe mai le guspa ia pe o vaenga ia lea sa fo ina ia o ofu ia fa faingo fi e venga le pongi ofu karipulu ia kai pe o me ia sa leaka lea lava o tato va ai mai silsila mai tanga ai ia pe ofunga le o mai aka ia vaenga ia le swag ia
o ata ia tifanga le mai. Ia le alu lol kama le aka ia kua kuilanga ia a fanga me kama le aka pe kaki o fola ka o le pulu ele la via ai toi emo mai le sivaenga le ata ia e tala le o fula pito e fafo pole jacket ia le fako a ngongo mai le o fula le pe o fula tali le fanga e malo mala to pulo ia o le foa ite le lavana ia a le malo tele o Amerika ia but o le sivaenga manai el whaanongoronga tu tātou telefon mai vai whanua ua umi mai le a le malo tele o Amerika ia tātou ua le ngata ina ia tātou wa uso ia Amerika Samoa wa o le selando stete lea ia a o le pe wa whahau mai lava le a le malo tele o Amerika ia ese o tātou o tunuu yeah, which is o se whea ngainga pito silio na tāua ia mamanaia ana winga voila o lea wa tiltila tu mole anga inga iluma ia lea ai mai se wailani se waenga pe na tāua le felo inga lea ia o le tulanga fo ilea ile tala noina ma le soala upule fata se ma le fionga te tai le malo ia o tulanga ia pe whawhaingo fie malanga inga i wāua tunu e lua ia awal time nei apalai lo ka visa Amerika ia ka kiaru New Zealand ka sau ia ka kiaru New Zealand ia apalai lo ka visa ngoko ko sau le Samoa ai afa pena e sau la ka visa la ka application e decline mai ia lo ngominga kwa ngau wala ka kupenga apalai le visa ko ngau le kupenga lo New Zealand but fa tai ia o le ia ile vaenga lea ia mo le whawhaingo whiaina o tūla ngai pe ona iai whemalanga inga ia i le vau Samoa ia ma le atunu o Amerika Samoa Amerika le malo tele ia wa Amerika Samoa ia o tātou leo le pe mita masani ia o stasio vaenga pe ona iai ia le restala pe ona ile restala fa mai lo maho faul taimilena ele taimilena sa o tanto talfo va actually ma ko i maua kai ai ele fionga komsino palo tele fionga tu ia felolo ale to atele tau alanga le taimile i faial tanto palo te tele ya o kusol te sanga te neilo o lima o lea lava na latu al tau alanga ai fa pel kau alanga kua ngoa inga leo mai fau le vai o mai karie mai ma ulo mai va ya ngoa vai pe o le anga leo ya tau alanga ia le fionga komsina ya fainga palota o mai restala e o fo ia le vai atu e te sala pe ele restala e te sala pe ele palota o ia lea ya ia lewa wa iai le whaamanianga lewa amata ona spela atu le se lau 5 tala ai vai le papa kuku i o luma i le ofisa o whainga palota so le tane se so ia stele o la leanga va pengase ia o ila tau la le sa wa le wanga ia tu nei tu ai ila tau fono fa vai ia o la ile lola ma wa kai ala ile fiu so ele ngotona le ise me fiu so wa umak fa ai wor kinga fa ai wor kama fa ai wor ko arua fa ai ko ar fa ai u ilanga fa nga ele ai ma se bia tasi ale tala al fono fa vai ele ai ma so wingo e te tono le lola nga winga ko fo ia fa le skala to fo ia le na ko papa ko ia na i mun ngo ya fire restala in why ale restala ili ai so se lau 5 tala mo ai jade esa lo makuanga sa ole si lo makuanga ke lo profesa wa ia o ko papa ai la i ko i gambia la fiu e tau alanga o mai e faile restala o mai faile restala ia ai piki aka mai a renga ko forma ko se lau 5 kala ave lo ko sau male ako Adarwantu ile falto ya matile matiasi ya taya manuia tu te fenga ile ya salovatu wa taitele la matile ya alofa tele mo oe ya ile nei vaenga le taya Semana watu ile ulusun minuto tene le tule fitu tatu se anto stato fa vivianga matangi mai sa ele mama lue Samoa
Talo wantu pe fai na wanga mai lunga tele nei ta good morning. Ya, fai madi mai lo wanga mai. Ya, ele nei ta yao. Talo wantu foi ya ele tamama tua ya yo se fatu la wano ma lol so fo maduia nei ta yao. Ya, le lofa le tua. Ya, talo wantu e lau sunga yo se fatu ma fatua ma no faalo ma le ainga. Ya, le lo ma futa mai Hamilton in New Zealand. Ya, ma lo lawa so fo maduia. Ya, ele nei fo ivaenga le tai. Tato se me stato fa fianga. Va vai fo il tato pokalabi Talofa Samoa.
wala leo numero tasi Samoa 2AB le si ufofongo Samoa vala au mai le vaenga le marketi mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto maua le whamama avenga mo oe malau bisinisi ua soo ai Samoa Amerika Samoa toke lau ma le lalolangi atoa iana ala leo a mo 5 whao wha mo iwa tasi tesi ma le tasi iwa lua tesi ma le tasi o fitu tesi ma le wha vala au nei loa i le telefoni valu whaalua ono tasi fitu ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa 2AB le si ufofongo Samoa numero tasi. The Samoa Public Service Commission presents to you Talofa with a Smile. The Talofa with a Smile campaign aims to lift customer service to world-class standards by providing prompt and attentive support that is ethical and culturally acceptable. Customer service is critical for improving public image, reinforcing our values, strengthening our work culture, generating customer feedback, and strengthening loyalty and trust. It is about enhancing customer experience by building trust and loyalty via politely greeting with a smile and competently addressing all matters raised. Talofa with a Smile also encompasses public feedback through surveys as well as interactive engagement activity. By improving our customer service, we are able to create a public service that fosters a healthy work environment that is efficient and effective. And it all starts with you. Be the change. Talofa with a Smile. Mai mo ma fa fonga le porkalame fa ingo ina ole loko le tawa fiafe ile a fole ono le fiafe a so kua a so lulu ma so fala le va sto tase o fa sala ma fa pisi nisi am tanga luenga fa la pot potonga company ma pisi nisi fa pe foi fa silanga fa la tele ai mai selava o fa silanga ma balu le atunu o le atu fa to se u mai le nei porkalame e lunga le tv va ma le 2AB le tipo fonga Samoa. Whaafofonga i le Talofa Samoa ma le whaasoa o le tai ao. Asonga fua i aso whareile o mai aso te tasi. Mai le ono se i o atu i le iwa le tai ao. O klame wha su solo la vai a le tai tu wala leo. E ole a whaafonga mai le tai tu watunu i tai tu talo le tau. Poka mali o le tai ao. Ole vale arisa. Ia mo fia. Mo sia mama venga. Le whaasoa o mea o tutupu i le malo ma ngā tunu. Ai ali ni poti le maketi i tai ao asununu. Si fia o le maketi funga lei i le nei tai ao wha malor so i fua maua, wha malor so i fua maruia, i le mamalu man pa ia le tātua. Aso whareile masito nai o loo whaino ai fua o whaantoanga o ngā luenga ma whaiva o le whilima le au whai whaantoanga i ngā tunu. Le Talofa Samoa o lo whaasara lautu sao i lunga le 2AP, Facebook ma le YouTube channel. Ai, lala o soa le lalai atoa, ka ilo la ia. Poloka lame mana tua le so i tai ao solua ma asitofi o vai aso te tasi, to e whaasara lawina i aso te nai. Eva i le musika i le itu la tasi na uli. Ia eva koe le pese foi lelea e o konsonga o se rinti o aure mole aroma na ka me lone pese le tring prana lo kama o chili ia sa se fo. Itu la mo le au matitua i le tau le tolu. Se ia o lia nei tu lai wha. Tātou wewa lone i le musika mo le mana vo ngā luenga. Afa le wha kuka o le afiafi. La kuka le mo e whalai le ngiangi. Pale leo pele. Ku ia le fiu a vi ele ki polo ma le pepe. Ia sarangi le mai pepa. Oi au tuipi. Hafuta tubato ya oi. Lua api. Le si ufofonga o Samoa.
Tasina whawewhianga mai leri o ane seto whale moe ia I whawewhianga besbesenga na talo le tupu sili o le larolangi ia le tato wali whaola o Yesu Keriso ina ua malaifo mai li to tele ia maua whapena fo I o na whanga solo fo I o tūlanga masani la tau ia whanga solo ai marfitaro loai ia ma whemalanga inga masani o lo tato o tunu tori loa ina ai le amatanga rini ia sololo I whao mga anwenga mai se fōi ia o a onga whanau. Whatalo whatu ia matoe whamano atu, ia matoe oforo whatu e lo tātou o tunu, e le nganta o taitai o le tunu, ia o tupu mai o le tunu, ia ai whapea fōi leo whai lotu, whawhenga inga tāulangi, ia I so se whata whai taulanga, ia ma so se tarale lei, ia Teresiano, I nei Samoa. Ia wa pe foi fa malo atu wa tal fatu I lo tatu o tunu ia tunu mau. Ma tole o si a inga ma tatu fatasi. Ia wa pe foi le tautua I tau malele. Ia ana I tatu tangata o tatu wa inga. I la tau wa fio papa au ia tunu mau. Le ai maua mai ia a tatu fasaraunga mai poto tūru nei fasaraunga le toi pi e le pensula I muno le wa ma me yatu le taringa foi atu Filipepe ia ta pena mai nisi o Polkalame ai mai sia tio taoni le salulu ia o ta foi nei o le tatu ripoti foi le marketi ai fongalei ia o le stai foi o da mai mo ia ma fa fo mai foi tatu o tino ia a fon tulanga o to foi foi o marketi ia martelo ta mafa tele vaenga tatu tatu tonu ai mo mau ia inga wenga le ngaru le vau leo ngaru I whātoanga ia ma vaenga se ese o lo o maua I le taimi
e tono o tātou maketi whangalei. O leo te wawai atu i le taima le wati, o leo ua tōru 5 minute, ua te inele tūrai fitu, ia te lofo se tau mātango fie, mai fo i o na whafonga iai e tātou Polokalame le tā nei e ta whili, ia tūlanga fo i o whama maunga ma le official wa i tau, ia ua fo i tūlanga la tō fōlinga, ma fo i fōlinga ni a solulu, ia ma le o ngā tono nei wa i aso, ia e whapeho, se aso fia le sto tele, wa la so pei, io, aso e o ai kua kene wa i masingi, ia ma o e hufana leide card, ia ma tu i tonga masingi, ia ma ua nai wha manu ianga wa whare nei vai aso, ia e fua fo ien wha soa, ia mo le hanga iatu wha i ungar vai aso, e wha manu atu wa tāle whatu, ia wha lewa i runga le tele, ia le to tele, hanga i mai tono le tāulanga. Mai nei wha ase pisi, hao. Moso mai ngai moa sa usina monga, kwa kumu ar kamanga wa pisi mai ale wala na mai peo i ngane e whakafa mai risko kele lea ngai mai sifo. Ia ngā mai na pi alo mai ngā i si monga moa, ia wasolo mai ala mangoto. Ia ala makua pisi al terminate. Te lo fo i whapena lea ngai mai i le tui sae. Ai whamalo le malo, ngā walewa fo i o nei lunga le tele. Ia so fo i tautu mamaina whawhaingofia te ngā soroa i o le tunu. Ia tātou iai le amatanga o nei fo i tae au le asalulu. Nai pa bia pianga. Mai a peni anae. Anak tua Maria
Ya na stasi na fa fianga nei tai mai le fianga le malu penya nai ya tato le foi vai tau la tau fa inga malanga e karesia ke Luciano ya ola tau fa malu nei vai tau sanga le fa ngafulu ya tato wanga ya tu wal fa maluina o popo nga mali o tato li fa ola ya tai le la solulu ro nga tolo nei vai ya so le so fa nei yo mati ya mana tu fo you ia ilo tātou tunu le amatanga o nisi o tiu te mga anwenga pa ila tau e mata le tāle ono tāle fetu ia ma whaso solo mai lava i tūlanga masani la tau pa pe foi o na o folo fatu wha malo atu soi fuhomaruia na i o tātou wa inga leo mātu tua ia leo pensione ta māmatina mātu tua o lo tātou tunu ia o la tau lava e wawenga mali fua maita ma tātou ngi leo malo losi ia fakuala le sil kai foi le koe valu le valu ia pe koe iva le iva le iva a mata ai pa malo atu va dal fatu ia tau tatu ta mama tina ma tua po le ma tua lo tatu tunu ia o lau tau tapo inga e manuia i pia lo tatu tunu tapo i te talo fo ia le inga salebi Pero wa leva ona manava ia ila tau sa ngarue mai foi de po tele ngaruenga ia sa fa pena foi ona fita i tunga ia mangarue mai ele isi vai nga tele o tatu tunu Tawa ia tu i poti pe po fa tala nga la mla mia i pan toto inga gar tatu forma initial life totolia mruia lo o Charles ngaina ia mana bia na va nga taua o loi fo ia la tolo fato toli i ngase e farmai ia o mana bia ia le tolanga fo le o pentoto fa talo fatu ia ai de mafta mai Marie de Otalo Sio mai Brisbane i Australia fa foi tina ia matile soli kwa koe vai tule ani malo tile langi toiva ye ti pene ya fatal fatu ma for fatu ia fa be to tele o ila to o mo mai foi ta so programa fanga solo ele ne foi taibi fai mani e alo taiao ya ma foi sei puti wale amatanga o nei solulu ele totelo lo tato tru ni so tato fa fianga me suao felice Micaele le lei foi le voia de ot nei or pesa Micaele ai ma ai
Ole taimile watine vaenga le taia o lea ua toi valu minuta le tana ta leo le itu la e valu hea i le tautomala unangani il si fongo Samoa le lua apili nei fo i taia o ya ma nei il whalonglongo mai musika le tau whaasal aula ya tulanga peo na iai me manga ia me le usu mai uma onga le taia ya Taja panglami Talofa Samoa i whalolonga le Fexco Company ia ele nei fo ila vaenga le taia o Talofa tuai malo na var sui fo manuia ia ele whaafunga mana mai mo mai tātou tunu a whai fo nai wa maua mai oile poloka lunga le tele Talofai ia ono sai mai ai ia ona ia le upu fo inga le tua tol poloka o le po se kiu ia o le kiu me po le kiu fo inga le poloka fo inga le poloka ala me mai a faso Ya, foi de escala, foi de cua por poloca o pau ao massa aqui, o ia pois mais. Ele fa pe foi. E fi war pure nga foi de va ko o car va. Car va. Ya, que mira la fuca la ale sit pa. Ko ia por vecino, por casa fia. Acho foi lá. Porque a na ko vecino ka ko ngami ko fu mo que foi. Ya, la wa fe wa ya ma wa ki ma me fa pe. Ya te pio skoinga ya so esa vai su suro de la wangi la o lo kas fukasia ma ya o ke pore nga fa karba esa o leila va ya tulanga na mai se voi la le
whaafunga mai le tātou tunu o maleanga I mai ia e le nei vaenga o le tai au. Ia e tele lava vaenga whapena. O le si vaenga voi lea ia o le anga I mai ia mua lava la usu le no whalongo mai le tai au e bisa atu le ATM. Mui vai kai no I o le fa mai siri mo se pe so le pe sa o ari ta. Sole. I le ya wai ala mo eu causia ku kala wo le wai fai mai. Ai le voi la le tuaia la saula ya la okay ne yo kala ngo ma mai vai ngan mo ko me vakas sole ma sole wo mo lo pe yo ka ka ino o ke le fer wo nga ma nga pa no o vi yo e me no fa le lo un po la spend de ai la avanzo fina ngalo malie oi ya wa oi ke le wo se ka e o mai akele ka Ora me tole ma ko mo ko pe yo ko ya ka ko ka ni ya sole ko a solu pa o la solu e ko a ma la solu nga ngi fulu po ya ni no pe o ma ni no fe ko pa pe ya na ni no pe nga ma ya po pa wa ni se pe ya si mo se fa fiki mo pe men ye loans a wa le si la o so fa ya le masingi so le se so ya se fa fiki mo payments oh yeah, sole. O ai kar foi ngai ngome na California fo mai la lo sole ele suluang I karo appointment ko ko le ATM. Ta mo le ngo ai pe le I alu pe ya ta iro ya a fai wa mau le a fai di mau ya ka ku ka ni ya sole ko kwa su mo so tele a le la fai mai ia le sunga ya Marie le ota alosio fa mai no pay still okay no pay stay home no pay no work ya o anga na le solulu la vota tu ye vai so pay ya boka ko ye fo nga tono vai ya le ka ko lunga fa pe maka ka ko kifa ila fa pe al va kula fa yungol va so voi va pe ka ko ku ira lo ka ko fa yu ko la les fa ri me les ko ngai po afo ki me ora va fa ye ne ri bot ya fa ka fa ku la ma ya la ngai sa ma ngai si forest ai al va nga venga le fa yo le se pe ya fiki pe min ye long se le se o va kai mi lo ngo vinga fa mai lo les fa o pe ya va Ora me ta wa na ya una I va nga fo ye me de saga ko ngo fo ka fo ya ora o ko kamanga ku pe fo ye de fa ma ro mo ku pe fa tu la fo ka wala nga mo ko kamanga de ka fo sa mo fa fo ya va pe nga fo la ka ko e va pe poco e si mai ya te no la to fa sa la no tala no antu le tai o ile tulanga le restala ya mana tu fo ila le wa ma fa mo ni anga wa nai ni se tu ma lo le wa amata na le 150 le 150 ai va ai la ke le lopenga e sila I talato I tato official ya ile official balo ta alla le papa ku o ila lo tamalingi fo ngale le tu lu ma wala le kiu ma ko ma sko inga nganga na me so o le me ku mu ia ko ko ni fa se ora va nga fo ye de skala palo ko ko so Jelo fa merkar ko ai de ai la ka ko ngwa ya le be se ni le ku pa ana wenga la mama talanga vaso ole me avo ingale ya mana tua before August ya le na tawalanga la fianga komsina ya le la ka lo 150 ya vale o mai so ai pe fa pele lo lofi mai fo ingale ale akungu ulenga le kai milenga la sawe lolo ya man ko ai fa per va usko ingongo o mai fa leva fa mai va ya ngo mai va ya ngo pe vole angale ulo ngo ya ke upa ulo la le io ngo le ya ma ko ide pese ngale asua ve dise makai le pe dole la hamo ya nga fa mai ga mafu o le kali vole lo ngo muso le fa io ko ai le lo fa ka wa ka ngale o fa lu fa o ke wa ko pa ulo le io ko nga fa ma no ta tu te ka ka lo ta fidi ole vinga fa matala ga venga le sale ulo ole ko ma wole le la fionga to ya fe lolo I lo va nga ya
Ya ma yo de bo pe ya la ko fa long long ha. Yo de mo wa o le va ngora le o manga loi mo. Ke loi po manga le wa fe pe ha. Sorry. E fai pe sa o ka. E ta kala ni mo so mai fa la ni ka. E se fai nga me por le que fai. Ka ko kala mo le ka ko kali ah. Mana ya. Ya, malo lawat faso so nei tayo. Ya tan wai o le o tato nei tu la valu. Ya, e fa manan tu tato se mai. Ya, ele toi fa sala widan tu tato telefon mai fanua le nei tayo. Ya, ta bene fo ima fonga na tu le sunga mato ina sako. Ya, mai le tato telefon team. Mai ada telefon tato se mai tato fa vivianga so toi mal tato report le maketi funga le. Ya, fa wa le tato talanga mai sul talia. Ya, o le tato felo inga ma le whalapo tutonga o whatunga o Samoa. Ya, tulanga pia na yeni si fo e vai ngai whalawi loa. Ya, mo le sila fia le tato. Tano, a tato telefon mai vai whanua. Ya, mo le nei vai le tai au. Tala whalava o tala whau mai vai whanua. I tala tumua, e le tu ue le sui whaila tusi le malo te leo Amerika, sa moi le po le asonga fua, na ia saunia whaatasi ai ma le taitai o le atunuu, le maalianga e whaawhaingo fia i whainga malanga whaavau malo mai Samoa anga i Amerika, mai Amerika fui ilo tatou atunuu. Na sau noa le awhionga le pālemia ia ono pola o le male toa leo te pola te wau Fose Smith. Ua tala whiunga le nei saini ngā lima, ma le tau mawhai fo i o Samoa, e a tia e mawhaale leia na au nanga tau wa le lele ngā tamo tangata whi mala ngai, ai o loa fo i mawha mamuli. Mai, o te fia whai lo atu nisi o tana noanga, sa whai le tai au o sola. Atu au whalongo nei ni upu a levan o fia whalongo i le malo Amerika. Le au mai ma le ato o toa e so soni mo Samoa sifo. Ato onu le tere lava o taimi e whalala le lato o titilo na Amerika Samoa. O nei lalo le lato vavainga whaale vau malo. Awana le lano lango nei le nganga whaafitai ina ua sao noa le sunga le ri whailau tusi. Ia, o la tutu mai o la tutau au e. So soni mo tātou i nei. Nei la aso, ia, fifia lava e whaalau loa. Nisi of so soni lau te tele se lua o leu tātou mafutai. O le sairia alo ia leo le tātou Open Sky Agreement. Ia tainane u fata ia mo leo wal puipuingo le latou saifua. Ua silia le 5 tausanga, o le whiangainga le malu te leo Amerika malu tātou atunuu, ua le tasi foi ai ua tulasi ana porokalame, papolo keti ua whaamanueina i o tātou tangata. I think our people are maybe the greatest bridge. I'm told that more than 240,000 Samoan Americans live in the United States, plus another 50,000 in American Samoa. And those people, those are ties of flesh and blood that unite our two nations. So our relationship, unlike with many countries, it's not just diplomatic, it's personal. And those kind of bonds are not breakable. The Samoan American diaspora and the people of American Samoa are really, truly the best ambassadors between our two countries. Ua fua ina mo le mtangan wenga o leo fa le pui ma leo la toe fuata ina, ta le pupuni ma isi mea whainga wenga, e whaonga ina mo le saunga le mu i taimi o so whainga, ua whitawi fo i ma le tele o so whainga tau fuala au whaasa ina, le ua mōli aile to te lei sa mo nei, ma ua iai fo i soifua, o malo le malo ua a whihai. Na mōli mawina, e le kōwana silio Amerika sa moa ia pula ali i Nikola pula,
ai mesio malo whaalolongia le nei matatia mo le malo Samoa ai whapea fo tatou so mai sasae ma o vaenga uma mo se malo e anga e iluma ana tina e. E leise ngā sei, ai na tofi le mu le wha ngā solonga o whainga palo tala i te le tu malo vaisinga nulua, a sa pata no meratasi i le vai aso tanuai. Sa saunua le awhionga komisino whainga palo tai atu e whelolo Alexander John Stanley, pe tu sa ma le toa se furuwalu, i la tau na mawhai una wha whainga wenga ina mai i nisi o ofisa, e fsoaswani le awhainga wenga, ai o le to telo i la tuna o tangata i eitu mai wha apitoa i tūlanga tau masini ma wheso ta inga te le wawawe wha au na po nei. Pea skulu IT officers ngā mai, so soangi whirere nā ruenga. Ia mga isia banga me le fiso whamisinonga, whiko fiso palmia me le sio banga, as polling clerk while. O ngā ruenga whisa whai AEO, ma le EO, o lo fisa ni sa vai ia tūlanga ia, i leo te renga lai, le infa fitau, so longa le i me uma, e whapena fo i tū maro sa whaitino. Ere ngā ruenga, usta ia tū la fono. Ia e mese fo ngā ruenga i malu al malu sa whapena, so soni. I le tūranga fulanga ia tū le tūnu me whapena. Ele ia mai whawhitau. Toi tasi le whaamasinonga tau palo tau lea e tā lia le taimine nei le whaai unga, a le whaamasinonga. Ona se leo le ofisa le tūlanga o le iei o le apano e tolu masina, mo le ino i la tau e le i whaatino i nā la tau pālota. Whapenga whakaka ri pāloka, whera kua le grace period, whera kolu masinganga. E o mai whamamama palame le i pāloka ai. Sa wā malalang whamamanga whera le taria. Kai pēr me whera sai whafo. Kere iso vanga i sai whafo kai mel pāloka, ma whuanga ngā, e mei lan whamauninga sai whafo. Mei lan kusfolau, ki tiro ofisa, ia taria la ia. Kaka fuile le sanga sengase. Le pāloka le pāloka kele, po pa election se fai. Ia me whalat pepa whamauninga. A mese evidence wei whamauninga i fuile le, nga i le pāloka o ma whuanga ia. O sui ma whuanga taria le ofisa, wei sa e tausi ngase o matua. Ja, me wharat whamauninga mena. Ja, amai ai e vai kura ofisa fuile, ele ai ama se mafua anga kalwhenga nga ele pāloka. Ia kai maria lai e ka wankongira whasalanga sa kawa. Ua mai atu mai le polo inga le manu le malo le whiunga ia tui ma le ali whanu wa le toa soala vile lua. E whaamoni ai le aveo le whiunga ia moto pua a seve Henry papa lii. Whaapea le whiunga ia tunu ma whono Claire Taitin, ma suyu whono o le palamene o Samoa. E mai ane le aso toona i Samoa nei, ua atua le a whiunu se lau tangata, ua whaamatu i aia latu ta i se lau 50 tā la, i le tūmalo o ana lofi numero lua, sa whaalwina ai le se eleni e lua se lau se fulua fe tā la. O le tūmalo le nei au fia i le a whiu anga o whasi to uta, mata ili le pale whaapea masa tui. E au liane le aso toona i, e le i o atu le se leni a ana lofilua, sa fuafua mo le toi fo i o whanawia onga, o na olo o whaasolo i tūmalo li te mini nei, o lea na e aile tō wha i le whiunga le taitai whano, ma le ofiso le whano whaavae, e whao ngala la tō se leni sa tu toi mai i le tausanga watu nai, e a matai le whaamui moe. Ai, o le whaingalan whaia, le mele i sa whaia i taiala. Taiala fo i lele le tu whaino se leni nei. Le me momoa. A whai e whaune e losu tasi tau sanga aluanga i luma. E taunga e ilo sa whaitonga lola pālota. Ia a whai le ilo sa whaitonga lola pālota. E mawala lau se lau 5 A whai le aise e sa whaitonga lola pālota. La ringa la, e te lesi tala momoa. Kua watulo se lau 5 E o nei la le ofisa o le whainga pālota wa le wo. Sa pisi vason jatu nei. Watu le stala umal vaenga le i ai fo. Le stala ngelunga lola pālota. Tuatu to tele fo i sa whatamala. Le i mana na ula tu sa whaitonga lola pālota. Ia le wo mai ni fia maula tu tsele. Ai te tawana saini. Ai whape o lai ilo sa whai lola pālota. Ai o lai te RSE pa o lai te whafo mea wapena. Ilo moinga. Ia ele mawhaina wa e taunga saini fra maua.
Wharamau se ling. Ai, o e lalo mai le lusu tasi. Ka vangalanga e taungali stala. I laku birth certificates. Po laku passports. Na saunoa ai ono e le eisi tasi o le tu malo na awa iatu, e le itali sa paia le fsosoni o le malo, ai na maoti lava fo ita iala, o lo o sosolo ai le tufanga. Ia ai foi. A le reaction a kuia makwa positive vale reaction to tele la fia wa mawal se le fsosoni al malo ma fsosoni ai e makwa positive vale experience macro experience. Ja, heb je ila je hele bang voor jullie le yo tu je lawo wa pe vo le o po ye se ku pe vo le ko mo la tu me pe na la tu tu e fo ne a fa le yo ku se si lima se la ya la il tu pe tonge na lima se la A fai o le a inga ese tu malo sa palo tai le tama malitina na o le tasio ila ua nei na palo ta ia ana lo filua e maua le sele ni ile ai tu malo ai o le whanau e maua lava fo'i i le tumalo sa palo tai le tina. O nisi a vaenga sa whamanino e le tofi o le tumalo. O le back to school whapea vota wan fo i whapea sa sonia i whana wa onga. Ia le lava i tu whalava so o seisi lava i tonga le tumalo. E o le pepe a matakua le pepe se i tau lava i lunga tante matu tua o le basu iwa su tau sanga. E le whapea la particular lava na o whana wa onga. E pe se i tau whapena back to school. Ai le whapea fo i le a me siaki fo i le a mea fo. E fo i nei na o a onga te whana we whaonga ai. Le ai, whaonga ai te mao ai o ainga. O la se tofi lava ia so nei le tula e lua, e to e whaamatu ua i se le ni mo i la tau e le i lava atu i le ase to na i, le e whaapea na amata mai lava li tai au se ia pōle aso, o na o le nau, e tali le mana onga o le tumalo le asa awa iatu. Talafona mo le nei vai ngole aso manu e telefo fuanga o whianga i male atunu u. So wale wantine vaenga le tai ao le ua se fulu tasi minute te nei ia le itu la e valu ia i le tautom le unanga nei a le si fongo Samoa le lua api tatu telefona mai vai whanua ia i lona toi whasala wanatu e peo na iaile nei vaenga le tai ao a iaile manatu ia tatu se e mai le tatu reporti ia o le marketi funga lei ia e le nei fo i vaenga le tai ao wale sila fia ia tulanga peo na il tatu marketi funga lei. Talofa ile nei tai ao i le langi le lei ma le whaikua maua i le nei tai ao i le talofa ma le anga le lei o le tatou tapa au sili le langi i le nei whako tatou a matalia atu i nei le mātou maketi nei wha mālo le soifua maua le whaia maua lunga i le tatou atunu lo ma whai ona maua mai a mātou whaasala launga tu sao atu i nei tatou maketi nei wha tai ai le nei foi fa amano fa auro i le tanga luenga o pasala launga i le TV iva i a mesel ma martelo le pulenga i le avano o maua le marketi nei i o le nei wato e a mata atu tato marketi e sila mai mua mai loa o sina wato tonga le nei o vaenga o lo maua i tonu o tato marketi nei i o le nawa e mai mua mai Samoa i o le vaenga le nei o tato Peleama o le mata i a mesel ko yo kono i o le na o le na o lo o iai e se kulu tala e le lua ka ono fitu koko e se kulu tala e maenga tapu tai talo na o e mai maua le se kulu iwa se kulu o tapu tai talo i o lo patawina i le lua se kulu tala i se ne Io isi a tatou talo, io le talo pai ma elea, io na e tangtanga i mai ai.
Sao đấy ya ole ina ka buye pe sao ya sudah sisila ko ka ku dang ai ka makai pe sisila ko al sao đấy mai chào chú pe ko di na mai no se fato se to vale me se aktar fato ele I fa mama a le ko ai maku la vai a vai ko ma se si na mai ma la tu esa ole le o fa na ya a chalo ne cha ya yo vale ai ma ai ka na ka ko vale ai no fa so ko ya ya la to se cha la ko chalo na ko ma na ka se chalo sao đây là vậy đây tôi xin là vậy phô là vậy phô đây qua cái đêm sáng rồi nếu về phô mà là vào qua cái đi ya na phải phát số số mình support ko ora kuuri le maria no sukara ya rong ni si vai ai ka mai au ka wanga ya na si mai kiro ka kalo le wa ka ko ya soruru ya le wa o je sala soruru mana so tua mana so reidi ya si mai lava ya Ewa ka kia me kam macam waktu le so ka pa solo ba ide ba usi kam ni ya le la bo me kam ni king kani ana ma le do I professor wa ka mo ki que aquele ali pa que ya tamunga so bi se tele ali pa ya kaurero Vamos segundo para ter passo. É que ele se camu tua, camu não está, não é o leite. Acabou ganhando uma camu coca, mas camu. Não vai contar de como aquele local. Daí era uma vestida de maçã. Hoje se vai na coisa que eu veio lá também. Sabe ya, oleh kamu di salah eu lá o por kuasa, lá lá na kamar. Kako vira? Ya lah, kamera dia. Ya. Apa ini dia? Hari ini kita buka kue. Tadi sekamar kuat bom. Dia dah pesan baiknya ini. Walau kami mana kaku kamar yang buat di masbul. Ya, di kamar. Ya, karima. Ada ikan yang di masbul. Ya, sawi di masbul dia. Sawi dia ini apa? Masbulan. Di masbul. Nah, dia nak sekali dia. Wah, apa sendiri ya kau nak buat ini.
Ya, vai, nisi no tipo. Le upe ngai meni si ko. Ya. Yo, ka ko tunu na to ko nga fai. Ia ka uli le. Lusku. Na pote dio ka karo le a. Ko le ko a ko a. O wala ko le. Ai foi le ko. Ya na uri. Ko le kalo ko wala ko la ko ai kalo. Mo ka la Kamala dia dengan alu pusaka. Ada kau dia dah kau ini dia. Bermuda macam ni pakar. Yang tak ada tu dia. Ya dia kamar yang awak pulang. Sao deh. Mau boleh puru kepala. Ya, sao deh ya. Ya, kawan. Kau boleh buat. Sao lah. Sao deh ya, baik kau sila ya. Aku susah dia. Nak pasawan tu susah lah. Berkaro lah aku. Kakak, kau ingat apa isi? Samoa. Aku kaki yang makan kini lah di luar. Tiene fa. Ya, kalau pai. Memang pai. Ya, kau ingat kau fa ini ya. Kau ingat kau fa ini kalau fa ini ya. Yang apa mau yang apa popo. Kalau kita dah ya Pak U kau ya apa pe. Di luar kalau dia hari masuk. Tapi sama kau ini yang apa? Oh si. Ya. Sama. Ya buat. Kalau Ya sekai dia. Ya, kalau mulai itu yang di pasangan itu. Di baran dah awal. Alu kerana kamai. Oleh usufa ni lespuri. Ya. Baru. Jangan dia lama. Tapi nggak tahu kalau warnanya seru. Pepe sor karo kau. Dari pakar. Ya udah mau dipakar. Iya. Memang. Ya malu. Jangan kasih punya malu di misi kita kalau sahaja. Tahu. Oh, pas jangan kau mau kuat pakar. Kawan taruh dia hubungan makwa. Makwa ini ya sekali mikro jija ini mai mesti pula. Iya. Kalau nak punya kawan. Malu mau Malu. Samoa, tapi kita luar bukan ni. Tapi nang masa ni ya, dia pakai ni semua apa? Bau popo, wes. Ya, kita tunggu lama kita sampai dan siapa yang awalnya, aku udah Ululan mau dengar. Ya, yang saya kama dia, ululan berpatikap ya bersyarat. Yo, makanya sama dia apa? Tapi yang kita tu BTV kami mau jadi, buat perjuangan. Ya, oh baik, mata, mahu dia. Ya, baik itu lima tahun. Buat perjuangan dengan perjuangan. Makanya tahu kita. Apa ya? Ayalah kalau dia bisa tapi dia dah kalau ngari dia boleh kasut. Ya, makku dia sama bersama ya, puluh. Dia dah pegang before dengan before kembali. Ya, rumah satu belau. Sebelum kali semua salah ya, mak. Dari Makeni, Padula, Esi, Samoa,
E vou usar o cama dia, o cama dia. Cama cama. Ama ya ese no na suka ma ku. Ah, bawar ko ko. Ko baka. Ko ma yes. Ko karani. Pura. Ya, pada cama dia. Ya, saya dah ufak kau. Mai dola ia deh. Kau fikir kai pedau ni. Dia dah buat ya. Ya, ya. Jadi harus minta kau nak ada. Kita tahu makhluk ini. Buat pula. Awal mau mainkan parah kan. Masih sifat dia. Tapi bayar kemarin tak tahu. Ya, koko. Oh, so. Awal koko. Tapi suka lah. Yo, koko ni. Pada avea papa o le so mata tsaro ko ni ko ka sino ko ia ko ko mata ade puya ka o ka usuka ko ka ya ko pai ko mata loka Samoa dong aku Samoa Samoa Kawan dengan kuda salah tu, mana apa? Ya macam iya, Talofa Samoa, selain kalau kita tahu bekas, Jadi pakai waktu biar kawan pantol, orang dia akol. Oh ya, sebulan. Oh, sorry. Ya, ya 3 kali. kayak di makanan. Bagus semua. Boleh semua. Kayak lalu ya dia umumnya orang kita dah kaki ya lalu. Ini aku kontepa yang masuk salon ini kita kontepa mulai ini. Mana ada salon dah masuk semua tua. Ya, ya baik. Ya, kama ya ni. Me ave me foi yo. Kalanga. Ya, ave bakung mau bakung mama. Pele kalau Cara mai fale ali. ya baik kalau mai pele ali. Tahu apa dah kita? Kau mau makan. Ya, ada. Ya, oleh nak, lau jangan itu. Ya, dia tahu pak itu tahu poti manusia seluruh. Ia solele ia no coba pak solele saya ia boleh kacau market ini nan pak pun bayar marcelo si satu waktu ia si sama-sama mai ia boleh si polo la val vai town le ia wa desi ale fulu lo mau itu no satu market ini ai apa ia oleh nai ko malanga mai awal pak popolea oleh walu supai tu la satu market ia wa ko satu ino satu waktu no pak taunga ia mese ko ia si au pai pak taunga ile tu tai mi lava le tai me o mai ai ia wa lava le tau no mai e tu ina mai po pa ele le anga tau no satu market ne wa satu ino si satu waktu no oleh lava le tai me te ava no ai e tala au mai fai lo pa tau lo te tala lava le au nanga lo supai tu la Ia nak pengapa anga man fala betonga o tau I fala me fa sei pe ona fala se foi man so ia utu lenga tatu maketi martatu ripoti lava o le ia solulu pa manuia le tua le ia so tuta ma venga tatu filoa I le so polai le muteti pa ko
O le taimulawati ne vaenga le tai au le ua awhaton nei mali tu la e valu ia o le na ua whafonga le tātou tunu o le tātou ripoti le tātou maketi fungalei ia e le nei fo i tai o le asolulu e pe o na silafia ia tulanga pe o na ili whaatau tonga ia o le tātou maketi fungalei ia e le o ngā tatono le nei vai aso. E pei ona pisa atu le tātou porklame Talofa Samoa le tai au sola ia e le tātou whaatala noanga foi ia ma le whala potu tonga whaavai tau whatunga o Samoa ia e le nei vaenga le tai au ia ma e fia whailo ia le ua a mātou whaatasia i tātou ufsanei ia ma sui ma balu fo i mai le tātou whala potu tonga whaavai tau whatunga o Samoa ia po le vaenga masani lea e masani ona whaingoina ia e le to'atele o le NKF ia po se whaapupunga ia ai au lawa lao na silafia ia tulanga pe ona manino ai le au nang la po tutonga whaavai tau whatunga o Samoa ia e le nei tai au fifia whailo ia mātou whaatasiai ma le fionga ia mano i foa i o apo a whamsanga ia o le senior coordinator ia vaenga tau whaalau loa le soifua maloloina ia o le afionga fo ia mano i foa ia o le tausi soifua ia a mese fo ia o le tamai a fitu ia itinai ia o ia lea o le ngase ia lea lo nafa ma le whaamamaina o le toto ia e le tātou whaala potu tonga whaavai tau whatunga o lo tātou atunu ia e le nei tai au whaatala watu ma lo lawa soifo manuia e lau fionga mano i foa ia a mai so sunga fitu ia e nei tai au ia whaatalo whama whaafilo ia tu lauto whaata Filipepe ia le nei tai au fōu o e whonga le tātou porkalame ia befa nei tai au e fia fo i e whaafilo ia tu whaatalo whama o wholo whaatu ia hisi o tātou atunu o whapena ona maua mai nei vaenga o whaasala launga ia whaafilo ia tu whaatalo whaatu a mata mai lavai tupu matamali i whailaunga ia whalitua matausi sawao maalusi o le nuu ia e maise lava ia whanau witi ia le whangaloina fo i le tapua i mai ma le whaafonga mai o a inga salevi ia sunga i whawhia inga mo lātou whalitua ia o lo whapena o na whaafale le malu tonu nuu mawhio anga ia awa lava ia le finangalo le atua ia whaafelo i atu ni tai au ia ele whangaloina fo i whaafelo i atu mo wholo whaatu ia ina i o tātou matua tausi ta mama tina matua o i lātou e o loo ula ina le muli la ia ma whaile whaival tapuai ia awalo whaivai se o tātou atunuu ia i whiau mga luenga ia awa lava le atina ina le ngata i ainga e kalesia ia e mese lava le nei atunu o Samoa whaafilo ati ni tai au fōu ma lo soifua ma lo le langi mama ia e au lava na mua atu ia i lau fionga mano i foa ia i le tūlanga fo i le be ona iai o le a tonu lava le au nanga le tātou whaala potu tonga ia a tonu fo i o se polkalame tā ua tele nei ia e le mai mua mai ma le sila mai le tātou tunu whamalmon Haftai te Filipepe ia o le whaala potu tonga le nei o le National Kidney Foundation of Samoa ia pe o le whaala potu tonga whaavai tau whatunga o Samoa ia o se whaala potu tonga na whaavai ina le tau sanga e luafe ma le 5 ina ua hae le tō wha ia il whainga malofo ina tūra na i atu ina ia whaatu ina le nei whare mai ia e o fo ina ia nisi o nanga ia mole sila fia fo i le tatou atunu ia i le nawa i taimi ana o le tō ononga se ngase sa mwhai on tonga fitia i New Zealand ia waile ia isi tonga fitinga whammatotona ia i le taimi Samoa mai le nato o ono ele i titi se leni sa whaaluina ai e te le o se leni sa whaaluina iai peitai ia na sila malo i se vaenga mawhai ona whasao ina ia nisi o se leni ia ai mai se lava ia mawhai ona o foina le nei au nanga mō tātou tangata no ia o le ala lini whatuina ai maila le nawa i taimi ia o lo o mātou whaatino ina ia le tūlanga o le whaamamaina o toto e tasi la vale au nanga o awa molsila fia
e lua i tu ainga whaamatoto. Peitai e na o le tasi le tu ainga whaamatoto lo tatou whaongaina temi nei. Le e whaingoina o le hemodialysis. O le hemodialysis ia o lo whaongaina ia le masini. Le e anga ia tua ia tatou ngasi fo ima whaatino ia la tautunga fitinga inga utai le whale whaamatoto. Ia o le isi i tu ainga o tonga fitinga. Ia o mwhaiono fo ina i Samoa. Ia ona tūlanga o le tau. E whai asi ve velo tatou tau. Ia a o le whaamamalea. Ia e whai le tau tonga i le manawa se itulo. Ia ona mwhai ele ona whaatino peitai. Ia popo lenga lava mea tau wafianga fo i leo siama. Ia ona tatou o le tatou tau e ve vela. E whai ngofia na afu. Ia o le ala na ele o mwhai ene whaatino na au nanga i Samoa. Ia wana o le sase la le au nanga whaamafa o lo matou o foina. Ia ai ai foi le sivaenga o lo matou ofisa le o lo matou ngā lulu e foi. Tūlanga tau whaalauiloa. Ia o whaalauiloa o no le tilo ina ia mawhai o na whaititia. Ia haafianga tau whatungao. I tutono Samoa ia lo ia ila le vaenga le prevention ia o le lai e matou te ngā lulu e ia le tūlanga le o le whaalauiloa ina o polkalame ia e mai se fo ia o le tilo anga i le whaamala malama ina. Ia o aunga, ia e mai se ao afianga o a tonu ama fuaanga e alai ona a afia tele fatunga o tatou tangata anu. Ia, peo se tali atu lea. Ma lo fa taisa noa lo fionga manoi foa. Ia, o le hale se i au mai la se whaamala malamanga. Ia tulango e whaafiona o iloa ia o au lea ua a matau na whaale tonu whatunga o tulon whafunga mai. Ia o le tele lava o taimi e o lo ua mwhai o na maua pe a whaapea e su atu e vai se fō mai. Ia mawhai ai o na whai sa ilinga. Tūlanga lea i le toto e mwhai o na tu i le toto o na awe le au mai siake fō mai loa ai ia po o ua o ia tangata i le tūlanga i whaamama i le toto. Ai o te fia pai lava i le vaenga o le mafuanga o no le tele nei taimi. Mai le nā ono mai mai le luafe ma lima. Luas fut tau sanga luma nai mai le wau lia mai luafe luas fut ono. Ua ova ma le luas e lau ngasi. O mawhai ona ave le matau au nanga i le taimi nei. Ngasi ngā o lo o lai active le taimi nei. Ai a whai tau mai i le nā taimi anga i mai le taimi le nei. Ua pasia ma le valu se lau ngasi o mawhai na whaamama toto. I nei a tātou. I nei a tātou. La tau ia na whaamama mai lava. Ia se e pā ia mai le nei taimi. Ia ao le taimi nei. Ia ona o le tūlanga lava ia i le soifuanga nei e umalava ia ma whaasolo ma liu ma le oti. Ia peitai o tūlanga la le nā le tāti e taimi nei o le taimi nei la. E to a lua se lau ngase o lo o mwhai na whaamama o la tau toto tono Samoa. E au fia ai e le ngate i nei upolu. E whaapea fo i le matau la i sa la whai. Ona le tilo lava la lea i le tilo le afiango se tatou atunu i mai whaamai le pisi. E ona e mafua mai ono le tatou lava lifestyle. E pei o le mele le tele i lava i na afia i o tatou tangata i whaamai e pei o le mai suka, toto mawalunga, mai ngungu, mai ngasi. Ai pei o le tolu lea alana o tāua. Ona o le tolu lea mai tauina ma whaamauwina le matou ofisa. Ova ma le valu 100% o ngasi whaamatoto ia i nei. E mafua mai lava ona o ngasi ia. Ia pei o le mele lea e ala i ona fia tala noa i lea tūlanga. Ona o le tāua o le sila fia. Tāua o le sila fia e o tatou sangata anu. O le toto ia ma le suka. O ngase ia mawhai ana e soifua ma oe i le fia o tau sanga. Ua iai fo i whaamaumaunga ma moli mau o nisi fo i o le atunu. Ua ova ma le fast food tau sanga o mau e ngase ia. Pei tai o le whai amato siaki mai lo ai. E le i tai lava na o ilunga tūlanga lea. O le whaamama toto. Ona la o le tūlanga lea o le tāua o le tausi. Ma le whaalongo ma tau sisi fautuanga fo mai e ala i fuala au. Ia e mai se au me tau sami.
ia pe o le sulanga le ia le ona fia fa mamafa i stala no ona pe o so tsele la vo tsa tsanga ia ape tsa o tsulo le maisuka ma tsotso maolunga fa pe o ia maisuka tsotso maolunga pe ai le o mafai ona o lo lato sila fia o le mafai ona control o mai nei e mafai ai ona fa le anga ina i le fatsunga e mafua mai ona le mafai ai ale le control o le control le tala no ai o tulanga fo ilea o le hinu o fala au le taimi e fatsonu ina i o fo ma mauti noa e te turn up i le taimi e o le na fatsonu ina o le fal mai el fo mai e te toi fo e toi faisi o siaki fa au au ma mauti noa e te tau sisi me tau sami o fautua ina i o el fo mai e te tau ne tau sami ina ia mfai ona fa ititia ma control ai lava ia ngase nei awa o le tilo le nale iai ua faia si tele ngase ua afia fatunga ia ona mafua mai o le fatsala le ma le manatu mamafa i le tā ua fuala au pe ona fatson me fo mai e ia pe o se tala no atu le malo faafetai lava saunoa ia manatu o tele na manino le tunanga le pe ona faamalamalamaina foʻi e le fionga le tausi soifo nei ia ai staimi to tali watu lea manoi foa ia inisia vaenga walfa mai no tato por kalame ai sila mai lo tato tunu ia ole sunga na ia fetu ia itinai o se tasi fo yo ngase ia o lo fa mamali toto vaiane le fa fonga nei taiau ia e pei ole anga i mai al tato fa la potonga fa vai tau fatunga o Samoa mai se fo yo le su mai ia ale tamanei e tu fo ima fa so atu ia i lona finangalo ai mai se o le tele o le taimi e lave ina i lona soifua i le fa mal toto fa talo fa tu lau sunga tu ia i ma lo soifu manuia nei tai au ta fa tu le sunga i tawai tai o ofisa i nei wa engo le tai au ia te tau tala lava ma le fa alo Samoa i por kalame wo wala wina i ma uma le tamai tai fo ma i nei va engo le tai fa la uloa nei foi fe au taua i fa fonga mai Samoa fa tu lo watu Samoa i le por kalame tu sai male nei tai au o lo ingo fe tu ia itinai ia o filifili fo ia o le mautanga ngase ia e au fo no fa talo fa tu i fionga le tamai tai pule le fa ma toto i ma totua ma le senga fo ma li ma fo mai a mai se fo ngase le nei tai au fa talo fa tu e tapu ai mai se fai se sao o le nei to ina mai i le tato fale mai ia talu ai ona ua fisilingia o le nei ngase ua maua o le fane o tausanga talu no whiangaia o male whaama toto ai o tele o i le whaama o le wana whautua ina o le fo mai e o te alu atu i le whaama ia ai o whaama vai ia pen matala vea i peita i ane ua alua i lo nofo i tua o malti ngā ina ia ona o toi alu lo le fale mai o te alu la le fale mai o ti ngā ina o la tu lo whapea mai le upo le fo mai ia tia ia o e vai la ia lo le falong ia nei lo le ina o fai lo la o whaama na o whaama mai le se fu tolu o te se mai le lua fema le lua le usavali nele fata usanga o ka se te leo se au ngā o le ngā ruenga le whaama mamo au to e mawai lo malosi ato toa fia ngai nei ya umale fainga o le atina o le fatoanga ia inga o wale tautua inga o le ainga ai mai se o le kalesia ia le ngata ilea o urfale atu i le whaama ia o telefo isia o ngai ngase le vai mai lo malosi mai lava i le amatanga se ia o mai le aso tu mau pele malosi mai le ali fatupuina le malosi mele o te fautuaina ai le paia ma le mamalu o le atunu o ai ua faina ia awone i o tou fatamala i o tou asiasi atu le fale faamatoto e toe faafouina ai lo tou malosi i le tino ae silisili i la le agaga
o le tāua fo o le nei fale mai e te mafuta i le ali e mau ai lo malosi e whaatupu i nai pea lo malosi e te tatalo i le ali e foa i le malosi ia e le ngata i lea o le au nanga ali i matama i tai fo mai i le aso ma le aso o le tatalo la a hau nei o e ua whautuaina e fo mai e o atu e vaai le fale whaama a oni o tau sol muri tau whaafonga mai la o mori mau o matua ma losi o pei lava o te le mai ma o le mai foi e le inti ngā o le tino e o mai ai wha moe i lo usitai i fo mai i fua la au o mea ai e tausi ai le tino o mea tā ua na e mau ai le malosi whaatasi malau te talo i le ali ia o i nae mau ai lo mawhanawhana ma whaatua mawina i pea lo malosi ia o lau tala lea i le paia ma le malu o le atunu o lo le tali tonu le whaamama le ai o le o whai atu le tala moni lava i luma o le whaafonga mai le atunu aone o tou whaapea a whaamama o vave na o mai le wala au le atua e matua le mo i lea sau noanga i lau mori mau i pe ono o whai atu le o savari la o whata usanga le ai ele i whaapea lava na toe tau fia mai au le whale mai pe na yeise mea na toe tupu i lo tūla i mai e o mai li taimi nei ia ele na atia o lae si la fia e lo unu ia le isa o au whai leo whai ngā ruenga whai maumanga o te halu ia so umai ave leo whai ngā ruenga ai o le whautuanga fo mai ia tia wa ai lo lima i nei te iwa whaina o te usita i lava i fo mai o le whaafualoa fo i leo so i fo ma leola o le whaalongo i fo mai whaatasi malau te talo i le ali ia o lau mori mau lea Samoa au ne utou le tali tonu mai i atia o le ua ufai atu talu lava no ufa ma ele i whaapea la o tau fia au i se fale mai o lo tu mau pea le whaau au le malosi le tino a tau tali tonu i le avatu o uata i luno o le Facebook pu e atuai o uata o uta talo ale taa vale e maaketi i vai so uma la o le talo le maaketi o le whailonga na nao le whaamaunia upu ia o te tala noa atuai e la u fo ia o maukeni e whaatau le fale mai leo te mai ai i vai so uma ai whaatau e tau ngofie le ana o te alofa i le fale whaamama whaapea fo i matamai tai fo ma ia o la o mori maule ai le whaafonga mai Samoa i e o lato maua mai le nei whaasalaunga tāua awani o tau whaapea a tau o le whaamama o vave no o mai le wala au le ai o lea i atu lava i luma o le whaafonga Samoa i e o lato maua mai le nei whaasalaunga e matua le mo i lea whaasalaunga o te moli mauat i o e si whai o tau siaki o na tali tonu lea i lau mau lea o te whai atuai whaauau ina pea lo tau malosi mai le ri ia o lau tala no atu lea ma le ngang whaaloalo manuia nei tai au Malo whaatai te le lava sau no whaafonga manini o le tātou tunu ia i le sau noanga le tamafoi ia po le sunga ia fitu ia iti nai ia le na o le o savali le whātau sanga ia o le lava o lo o soifua maloloina pia le tamanei ia o tūlanga pia ona iai toi fo i mai lea i lau fionga mano i foa ia i le tūlanga fo i pia ona iai ia se au mai se fautuanga i lo tātou tunu ai mai se il tūlanga fo i lea o le whape ma ua whamtalanga ma whai ona nga i tual tau le tau vaenga fo i lea ia mai se o fisa o matanga ruenga ma lo ia o nisi fo i tua communities ia mo le whaatino ina pe a lava e au ngata ia le anga i mai el mamalo le atunu ul tau ofisa whamon Taita fil pepe ia ave vanei taimi fi whailo mua tua ile mātou porkalame ia mo sila fia fo i malu le atunu ia o le vai aso lona lua ia sofi o vai aso lona lua o mati tau sanga taitasi o le aso lea ua whaamanatuina ai ia tūlanga i le ngasngase o le whatungao ia vaenga pe on lawi loa ai ia tūlanga o le work o le aso le work in the day
So o le pokalame ala masani ia le matanga luenga. O le vai aso fo i le lona lua. E te leina wha mamafa ia mātou pokalame e wha manatu ai ia le vaenga lea. Wha lauiloa le lalangi. Ia e fia wha ailo ai la mātou pokalame o le neitau sanga. O le aunga mal wha moe o le World Kidney Day o le neitau sanga. Ia wa wha aingo ino le caring for people, protecting the planet. Ia, ua tilo ai fo i lea. Ia mātou pokalame wha atatitia o lea vai aso. Ia o le vai aso lea, ia wawa ai, o lo tatala ale pe fo na sauno na whafsilingia e tō whāta Filipepe. O lo tatala ale avanoa o le whale wha mātoto lua su whai tu la. E mawhai e ona e a fio atu ma tala atu a au. E whai sau siaki wha aso i fo malolo. Ina, ia aile tu ia ai ia vaenga e pe ona sauno ai fo ile tō whāta Filipepe. O lo mawhai ona mātou au ai atu i tutono o whala potopotonga, o whale whainga luenga, ia wā onga, o tua i nuu, ia vaenga fo i kālesia, o ai lava. O lo ofia mana o mia ia se awa onga ma le nei fo i au nanga. Ia e au ngō fie a le ofisa nei. Ia pe a au mai te tonu te talo sanga, ia na mātou whaasoa te fo i leo lo mātou taimi. Ia mātou te o atu ai le ngātai na mātou o atu e whaamalama lama, ia le tūlanga o le nei ngase o le whaamatoto, ia ma tilo ai fo i, ia e whaamalama lama ai, o amafua anga e ala i ona te lele a fianga o tātou tangata i le nei fo i ngase. Ia ai mawhai fo i ona mātou o fo i nātu ai. Ia le siaki whaasoi fua malolo i nei. Lea taimi mātou te au ai atu ai i te tonu o whaala potopotonga me se whaumtanga luenga. Ia mo le vai aso la lea o le World Kidney Day lea. Le whaamanatu le vai aso fou. Ia o lo wai ei fo inisi o corporate screening po whale whainga luenga wa umona talo sanga atu ala so siaki whaaso i fua malolo ina. Ia o le fo lawa umona mātou tāpena i ai mātou te anga i ai peitai. O le aso tofi lava ma le aso wharaili. Ia o aso ia o lo ua mātou wha mautu wina. Ia e whaatino i le community health screening. Po siaki e whaasoi fua malolo ina te tala mo so se tasi. Ia o le a whaatino ina le wha moe. I le whale Samoa o le ofisa o turisi. Ia o le a whaatino ila le vaenga. Mai le iwa le tae ao se e pa. Ia le lima le afiafi. Ia e iai fo i maa awa onga. Ia o le a mātou whaatino ina ai. O ai fo i e se suu atu e fia malama lama i le nei fo i ngase mo na afianga. O a unga, ia ai mai se fo i o mafua anga. Ia e mawhai lava ona mātou tala noa atu ai lea fo i aso ia te oe. Ia ai mai se fo i. Ia whaatino ai lau siaki lea whaasoi fo malolo ina e pei ona o tā ua. A wā o le ngase nei. E whato a alia e lava i a unga. Ina ua o ilo na o onga. E le mawhai ona e iloa pe wa a whiau whatunga o. A ele i o ile o. Ele o onga e whato a lia e lava i a unga. Ina ua o tūlanga le wa stage 5. Stage 4 ngai stage 5 whato a matai o na lia e i a unga ngase lea. E pe o le tā ua la lea o le su atu e whailo siaki. Ia e mawhai o na tū iai lo toto. Ia matilo i ai. Ia po o maua o le maisuka. Awa o nisi foi ia tele lava mātou pokalame o whaalau i loma. Mātou ases pokalame ia pe o lena whai e siaki whaaso i fo malolo i nei nisi foi ofisa. Ia wa maa ua i fo i nei nisi o tangata o tatou atunu. Sa le i loa mua wa a fia i mai nei. Peitsa i o le au ngāle la mātou pokalame. E vave i ona i loa awai e sa o ile tala. E sili le puipui ai lo le tonga fitia. E matango fiele vave ona i loa. Ona vave le ona whai e si tonga fitinga. Ai le i o le tūlanga e a fia atu wai mawhatunga au. Ia ona o lo le i o ngai e peo le tūlanga e peo le whaamama i o le toto. Ia ma le tūlanga o le alia e ai o a unga. Ia e pei o le
wai tele lava fo ia unga a olo na olo o ngana ngaselia ia wa tulanga fo ile wa fula tino fula le tino ia wa fau wai ia malitele o isia unga ele mfaiona ele fia o iai ia ai pe ole sa wale na ole fatino o siaki e fasoi fo malolo ina ia vave ona iloa vave fo ona fai e se tonga fitinga ina ia pui a mai lai le o atu ni si afianga i tua atu ia pe se toe sala no atu lea ile porkalame o faatatia mole faatau e ino lea malo faatai sau noa laua fionga manoi foa ia ole manatu lava ia o manino le faafonga mai ma le mai mo mai ala tātua tunu tau mawhai atu le nā le fionga le tamaita i tau si soifua ia mai se fo i o le moli mawola ia a le sunga ia fitu ia i o loo whaamamalo na toto ia i le taimile nei lea ua savali le whātau sanga ai monisi whaamatalanga ia whaaso ta il tātou whaalapotu tonga whaavai tau whatunga o Samoa ia i matotua ia pe awa foi te misia la so tofi mala so fraila le vai so fo ia le fai il tātou siaki lea i o le whale Samoa le officer tourisi ia e te anga i mai ai ia e siaki fua e reisi te tongi ne te fua o whapia i kawhiwhi pe fia vo le ai e siaki fua ia for free ia le ua mafola mai ai a au ia o le fionga ia manoi foa ia po afamasanga ia o le fionga le tausi soifua ia whaarulunga fo i vai o le tamaita i sinia whaarulunga vaenga tau whaalawiloa ia a le tātou a whaalapotu tonga ia mai se foi ia o le tamai a fitu iai a tinai fitu sulfato sanga lona soifua ia a le alo o matua i malosi a toa ia tulanga pe na ilona soifua malanoina morilenga un whaaftai tele lava la o fionga manoi foa ia mai se foi le sunga fitu iai ia ona o tātou por kalame le o manino ia mamala malama whaafonga malasila fia le tātou tunu ia tulanga pe ona iai ia le tātou whaatala noa ngal nei vai ngal tai au ngal leile ni ia i fofanga sola mai se wata penanga pe ona ngene yaso ia mai se nava yaso o le afofo mai
Ole taimele watine vaenga le tai au tato ne mali tu la hiva ya ua tawalunga tu ele fala po tonga fa vai tau fatunga au Samoa tato buklami Talofa Samoa nei tai au ya modelanga fa taite le lava ile fala po tonga ya pol company ya le Fexco lang so malo sil tato buklami Talofa Samoa ya ele nei tai au se ya tafu le ono tai au mua ya ona to ya ile tato buklami Talofa Samoa manuia tele ya fofuanga mangaluenga ya ole nei fo ya solulu la tau ya tanto se mai tatu tala ya mai le teo fa va malo New Zealand ile nei tai au